Makan sareng Kang Andri. Lalap batang pepaya mentah, lumayan banyak. Sambal terasi, wah super spesial. Sarden porsi jumbo pemirsa. Pare mentah, kerupuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai kita berdoa terlebih dahulu. Sudah lama banget nih. Lalap batang pepaya mentah. Ori dulu, bismillah. Gaskeun. Sarden. Bismillah. Dua nggak pemirsa. Tuh pemirsa. Wah.
Bismillah. Mantapnya. Wah, asli enak pemirsa. Wah,